biyag ti tao. Ala, mangan kayo lang. Tado ti sagana. Dakol ababaw iti pinartimay. Tay agbalor iti 15,000 ababaw iti napartay. Iso nga idwalyo ti mangan. Wag! Tanggayan na kami nga grambak. Ta profesionala inti kakaiso ng anak may. Ay na, sigurado ang mga rugay inti panagasinso ti biyag may kakabsat. Babaen ka ni Robert nga anak may. Marinaw, mapankan ijay kusina. Katulungam ni Berting ijay. Katsi ka na. Amo mamadama ti panagsaok. Disturbon na. Tila taltalang gutang ang mga minin. Ala, mapankan ijay kusina. Ay di nakman papanawid lita. Di sikat ti mapanijay no kaya't mau. Apa nga nawaan na kaya. Kit awan may tidakas nga ibagbagang. Kababain nga rod. Ibagadan tuman analastugkan. Ay awan bibiyang ka. Nga oraan niya ti sawin na kanyak. Basta siya naragsakak. Tadi adalan ti anak ta. Adan mangyaon ka na ta iti kinarigat ti panagbiag. Lukas ta, nakastrag ka ni ti trabaho manakaw. Uwin tatang, mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Aya, ay na, Robert anak ko aya. Sika talagan ti mangyaon ka na kami iti kinarigat ti panagbiag. Ay na, mapadasan mi bitlangan ti agbiag ananamay anak ko. Tatang, Nay, di ka pala mga asawa, Robert ah. Tanay, adu pa'y tinaskin na bayadam ka na kami adadakkel mau. Laglagi pa, nagitirigat mikin ka, hindi agad adal ka pa lang. Ananusan mi ti main inita ni jay talaw. Tapno dala pangalaan mi ti pagbayad mo, iti pagadalan yaw. uwin tatang, amok day ta. Ken malagi mo tay rabrabe, anapanak imutang iti kabangibang a barangay. Adandani akpay natinag iti rangtay. Gapo iti kinasipngit na. Uwin tatang, malagip ko. Laglagi po maamin na kita, wan! Ado ari girigat may, tapno makaturpos ka lang. Iso nga ita, na namin mimutang tiyag na may. Taramanan mimutibungan ti ado a sakripisyo mikin ka. Uwin tatang, di kay madanagan. Tatalaga kas tatikayat ko mapasamak. Utang ko ti amin kada kayo. Isu asubadak ti ado a sakripisyo kanyak nga anak yo. Rumbeng ayamat ti kasta nga ingkay bagbaga iti anak talakay. Palpalagi paklang yanak ta, taba ka makalipat. Ket mga sawa dagaws. Kat no mga asawa di baybay aham no kasta ti pakaragsakan na. Di pala nakasubsubad ka na ta, mga sawan. Mga aladagosay ni ti pakanan na. Kasano talangan nga yadadakkel na. Subadan na tamit ah. Marino, pagrebengan ta ti mang paadal ken ni Robert nga anak ta. Sana rumbeng nga singiran ta ti pinagadal na. Rumbeng nga yamot ti kasta. No adamaited na, pagyamanan ta. Ngam no awan, saan ta apilitan? Ay, saan ang mabalin na di na ta ikan iti kwarta? Apay, no saan agapo ka na ta? Nakaadal nga raw? Alaman? Marino, Panunutin na matyado arigrigat ta idiya. Suruan na ta agsubad. Tapagribengan na day ta, kas anak. sana kasta ti kaya? No saan ken ka? Wen, kanyak, lita. Di kagbalin na kontrabida, no di mo kaya taguraan ka. Nagsweldo ako nanang. At iti sweldo ko. Kayo gumatang ka ni tatang iti kayat yo agatangan. Taikak man ni tatang. Ay na, itad mon sa mo tami na sweldo mo nanak ko. Saan mangibati kay ti kwartam. Uwin nanang, adda. Idulin mo kit didaytan. Agibang ko kay ti kwartam. Anya dyan ang agaw, Robert? Nagswildungan. Uwin tatang. Ay, At iti para kada kayo. Nan, yawat mo dagusain. Tada nakasagana agatangan. ay, idulin mo day ta para kanya kanak ko. Ibangkom. Tapno adda ti para iti masakbayam to. Ay na, di ka kitalaan, Lita. Agin-agin ka pailaan. Enjoyin ta ti agbiag ananamay. Tabakit kinlakaitan. Naimbagit ti anak ta, taubing pay. Ado pa'y atawan ti panagbiag na dito'y lubong. Ngamdatangay, bakit kinlakaitan? Manula atawan ti panagbiag ta dito'y rabaw ti daga.
Uwin mo't ngamin nanang. Ipapasyo ti aginjoy. Saan da ka pa kadanagan? Taos to ti ko na ni tatang. Ubingak pa nanang. Ado pa ti gundaway ko nga gurnong para iti masakbayak. Basta da kayo kinitatang ti priority kita. Gatangin nyo amin na kayat yo, nanang. Robert, insan, gumatang ka mamutitilako ka sapatos. Nagpipintas na gitilakok. Adto ti brochure. Mangkita ka ta baka da magustuhan. Ay, saanin insan nila. Adapay mo ito'y sapatos ko. Kan awan kwarta nga igatang ko, insan. Anya? Di ka pa nagsweldo ay insan? Nagsweldo ako na, inted ko kadananang kantatang ko. Na, intin mo amin. Wan, nangibati kahit allowance ko. Anya? Ay, sapay daytan sapay latay siguro sapatos mo insan. Nabaybayagan dayta sapatos mo. Sa nabali ayin santa, natibkar pa'y mait. Ado pa'y atawin ti abutin na dayto eh. Manghala ka mo't iti kasinukat na ure may salaang. Saanin insan? Inton maminsanan. Nagmurang materef tayon, bakay? Sukatan tayon. Anya, apay asukatam ka mayat paylaan. Nagmurang nga ruday. Uray punasam, sana may kat ti muring na. Kun basit ya ref. May mayat lang no dakkal ti ref. Tadano ti may karga. Pangalaam ko mga ruditi gatang mungay. Kitya anak ta. Umadani man ti sweldunan. Kakaisuna dakkal ti sweldunan iti trabaho na. Marino, saan ta nga ipanamnama amin ken ni Robert ti kasapulan diti balay. Ken mabalin pa ref. Urayan tayo amadadaal asa tayo sukatan. Kaanon to pa'y ngay amadadail. Namurang nga ruday. Nagalas ti buya na. Ay, di ka lamasya ni anak ta. Kanayon pa yan nga overtime. Awan maururnong natala ang matadagos ti sweldo na. Una, tamo na ti responsibilidad na kadata dadakkel na. Ay, Imbes kaya diya maragsakan ka, takas kin ni Robert yung nagbaling anak ta. Nanakam, naparabor, saan nga imot, kinamo na ta panunutay na naganak na. Ay, nasakit ti sikit ko Ne, apay nga itatang. Nabannog siguro. Naktangan na nagparaspas si italon, idi kalman. Ay, awanay. Lumakay da taon. Adon, ti marikrik na ka nasakit, anak ko. Agi na kayo ngamin tatang. Ay, dahi tangarod mo ti pampanunutay, anak ko. Uray ta, da kamutay namang tulong ka na kamay. Kitwan may tatang. Siya akong trabaho para itipagbiag tayo. Isong agi na kayon. Ala, ananusan na kami anak ko. Uray ta, bakit kinlakay kami ni Tinam. So magmamanulangan at awain ti panagbiag may dito lumaw. Iso ano adakid dawon may, ipaay mo, wain. Tapno maramanan mi may, tisaan mi anaramramanan, iti kalabas. Uwan tatang, talaga ada kayo ti priority iti biyag. So badak ti adwa sakripisyo yo kanya. Isong agi na kayon. Tasyak matin ti agtrabaho para kada kayo kaninanang. Marino lakay. Apay abinaybayaan mo't tenji talon. Di ka mo't nagbuno-bunan. Sanay, kasjaynan, tamakabanog mo tiyag trabaho. Lakay na taon, bakit? Anya, napigsa ka pa'y mo't. Awam mo't sakit mo. Mayat kit di ata exercise mo na jay. Ay, sanay, makabanog. Pag inanata mo din panawin mo tayo, tapno nanamun ta tirigat ta ng papaadal iti anak ta. Kakaisuna nga dan trabaho na. Akat, alangan nga ipanamnama ta amin kankwa na nagiti kasapulan ta. Isumot tinag ko na, nga iso ti makamo iti pagbiag tayaw. Saan ta kanon nga agtrabaho? Aginanatan. Ay kat siyempre, mabain la siguro kan ka iso akas ti imbagaan na. Ay, basta. Aginanata mo tayo. Ulita, sumagmamanulangan at tawain ti panagbiag ta. Iso asakbaya matay ta. Nanamon ta pa'y mutiag na maya. Tapno mapadasan ta mo nagiti santa na padpadasan ni day. Adtoy nanang, tatang, inggatangan kayo ti saggay sa kayo a cellphone. Touchscreen a cellphone na kita. Ay na, ay nagmayatay. Mapadasak mo't lang ang tag cellphone iti kastoy, anak kao.
Ay, Uwi na, tatang. Kaya't ko apadasin nyo amin asaan nyo anapadpadasan. ay na. Gimatang ka pahilaang. Kat adamat cellphone mikan ni tatang mo. Anya mo di cellphone tangay. Saanin nga usot tikas niya ay. Di kipa na cellphone. Pangusaran ta ko maitikas ta cellphone ngay. Kadata mutla dito'y balay. Kit usarin ta pagpicture No ada papapananta. Anya pa'y tikayat yung agatangag, inton sumarunong agsildo tatang, nanang. No siyak, awan. Agurnong kakit di iti kwartam. Ta pangasawam to. Sa anak pa ang mga asawa, nanang. Tay pamaysak pa'y atensyon ko kada kayo kan ni tatang. Kabayatan na si bibiyag kayo pa'y laeng. No siya, tay dakkel man na TV anak ko. Tay kaslari daw, ti kadakkel na. Ay na. Nangi na day chay lakay. Sige tatang, ikarigatak to agatangan. No kasapulan ang mga alak iti hulugan, mga alaak. Tapno maipaay ko lang ti kalkalikaguman nyo. Ay, agyaman na anak ko, Ay, Nabayag ngamin nga rapaap ko ti maadan iti dakkel a TV kay. Jay kaslari daw. Sige tatang, mapatgan, tikid daw yaw. Ken generator ko anak ko. Tanay, pasaray ag brown out dito lugar tayaw. Ket kasapulan ti generator dito balay. Sige tatang, ngam unain tayo pa'y agatangan ti TV Sumarunon to ti generator. insan, gumatang ka na itilakok. Nanayunan tilakok. Sapatos, bado kan dumapay. Adto ti brochure, mangkita kan iti bado kan sapatos mo. Sige insan, ikitaan man nga rod dananang kan tatang. Akat si kangay, mangkita ka mo tanay di usaram. Saanan insan? Para kadananang kan tatang langin ti katangag. Ay na insan, gumatang ka mo iti kagawaam. Pasig mo't adaan ti kan angkel tikat katanga maun. Gumatang ka mo iti parakan ka Saanan insan? Sana balikan nyak tao bingak pa'y. Ngam dananang kan tatang, kit addan idadda. Kit ti kayat ko. Sakbaya matay da, maipaay ko amin na kayat da. Nang runa ka ni tatang. Diyak kayat apaayan da nyaman na kidawin na kanyak, insan. Kasanungay Miles, ada kadimot lanam namakin ka. Alam ko naman na mabait ka, Robert. Saan ang narigat nga ayaten ti kaskan ka? Iso na aklunan ka. Nahulog na ang loob ko sa iyo. Mahal din kita, Robert. Agyaman ak Miles, ay ayatin ka. Ikarik adikan to'y suksukat iti ore asino. Si kalaang ti babaya nakarik naak iti nagpaido mga ayat. I love you. I love you too, Robert. Kaya't kaayam-am mo kadag iti dadakkel ko, Miles. No, okay lang ken ka. O sige, gusto ko, Robert. Amo, Miles, balasang ko. Ubing ka pa'y. Makasarak kanto pa iti adayaw, anasaysayaat, ngam ti anak may. Pasensya ka na, ngam saan mi pa'y ngamin akayat na makinubya, ken mga sawa ti anak may. Ta ubing pa'y mo't ni Robert. May mayat mo't laeng no ipapas na pa'y ti agbaraw. Kasta mo't kin ka. Ipapas mo pa'y may ti agbalasang, Miles. Tapno ma-enjoy mo. Kasaritak tumot lang ti anak may. Ibagak tagsi na kayo pa'y laeng. Tan pa'y laaday ta sa asawa ti pampanunutin niyaw. Ta ubing kayo pa'y. Ipamaysayo ki detect trabaho. Tapno makaurnong kayaw. Iswala tingitag, ngam di mi pa'y kayat na makinubya ti anak may. Kutsapay ko mata mangrik na ka iti dayta na ibaga. No kasta insan, pimanawan ni Miles? Uwan insan? Ay katsurutam ay tinapanan na. No talaga mo't la napatag genobiam kan ka, surutam. Ay wam. Kaya't nalatag pa'y ayo day jay. Tanasakitan kat nga rod itimbagan niya angkal kan kwa na. Saanan insan? Nasakit man ti panangisinan kanyak tinubyak. Aklonag insan? Ay kat ilaban mo tayan ayat yu Saanan insan? Tadyak kaya't agumura ni tatang kanyak. Anya,
Ay sus, narigat mo't ano na ang kalatan ti awawatam. Panunutam mo ti bagim insan. Saan insan? Ano saklatan ti kastoy? Basta maipaay ko amin na pagragsakan na nanang kintatang. Anay. Oh, Ay, apay nga gigamam ti barukong mo. agsakit nga rod manan insan. Kaslag kupit ti panagangas ko. Anya? Ay sus, agpa-check up ka na insan. Saan insan? Gagangay la siguro da ito eh. Taimbati nakit nga rodin tinubyak. Ay na, idi pa lang ay bagbagam ti kasta kanya kinsan. Nabayagan day tamarikrik nam, sana ya. Sagpaminsan magkidi insan. Sana ka na yun. Okay aklang insan. Gagangay lang da ito eh. Apay, di ka maasya ni dya anak ta. Kanayo nun analiday. Manipod pinagsinam ida itinubya na. Makailiwliwag tumot lang May mayat mo't lang, no ipapas na pa nga umuna ti agbaraw. Tapno ma-enjoy na. Kasano ko mama-enjoy na, kat balay trabaho matlat ayan na. Dandan hindi mo pa'y palubusan nga galiwak sa iti anak ta. Kan, ti kunam kide, di mo kaya ta mga asawa ni Robert. Tamabutang ka, amay sardang ti panangtad na kan ka iti kwarta. Ay na, sumanao ka. Sa nabali tanong na taytan, timutin bagbagi na ti panunutin na. Tawan tanton, asuportaran na. Nanang, agsagana kayo. Tagpasyar kayo kan ni tatang. Ha? Sa dinaw? Da kayo, no sa dino ti kayat yo papanan. Kaya't kanu ngamin ni tatang tagpasyar. Isungay kan kayo iti kwartayo kan ni tatang. Tamapan kayo iti sa dino man akayat yo papanan. Ay nasaanan? Gastos laang da ita. Kahit adamot gastusin nyo, nanang. Kas iti kanayon nga ibaga ni tatang. Sakbay ang matay kayo. Mapadasan nyo kung matisaan nyo ang napadpadasan iti kalabas. Ay na, saan nga amin nga ibaga ti amam katong palam? Para lang iti pagragsakan na ti pampanunutin na. Basta ti kayat ko, agragsak kayo, nanang. Amin asaan nyo ang napadpadasan. Masapol ang mapadasan nyo itan. Kabayatan na si bibiyag kayo, pay. Katuray mo't sika anak ko. Adumot, dagiti saan mo napadpadasan a kinanamay. Tadimakkel ka mga rod amarigrikat anak ko. Di da kon panunutin, nanang. Sana bali. Tadon to pa'y tigundaway ko amang padas kadagita. Ubingak nga adayong amda kayo, nanang. Iso adidak pakadanagan. Igatangan nakman iti motor kaw, nakaw. Ay, automatic. Tapno nalakala nga pagsurwa. Ha? Kit uwi na, tatang. Ngam tay hulugan ti alaek. Tawan pa'y pangkas ko. Sige, okay lang, nakaw. Pasensya ka na. Siya akaw, ti paggasgasto sama na. Kaya't kung kami napapadasan mo tiya, da motor na. Kutsi ko ma, ngam nanginan sa ti kutsay. Isu ang motor langay. Awan problema, tatang. Basta pakaragsakan nyo. Nakasagana ang mga ipaay. Gapot ta ipatpatag kayo. Mangantayon, isardeng mo pa'y latimang punas di ta motor mo, lakay. Itay pa'y lapong punasam da ita. Manganan, tay nakmutringan di anaktan. Ay da, di mo disturboin. Tanapuyatan na nag-overtime idirabay. Bayam amaturaw. Riingag, tamangan pa'y. Ituloy nan tumanan ti maturog no madamdama taday op namut ita. Mala, ingka nga rodringan ay. Tumaya kaon. Robert, anak, agriing kan, aldawan. Mangan ka pa'y anak ko. Ituloy mo to ti matu. Robert? Apay akas to'y. Kaslasan nga gang angas to anak ko. Robert. Diyos ko. Robert. Robert! Marino! Marino, umay ka! Ti anak ta! Sahanan nga gang angas! Apay! Ni Robert, saan mo tinagagangas? Robert! Ay, mabit lang.
Inak mga yabi, ti pangiluganan tayo tiyan, akta. Tayo taray tayo di ospital. Robert, anak ko pangasip tagbiag ka. Robert! Awanan, Lita. Saan na na-espal, ti biyag ti anak ta. Robert, anak ko! Nakasingsing-pot ka. Lumapayanatay ka. Anak ko! Robert, anak ko. Pagkawalan na ko ba? Yakpulos din ang lama. Naumuno na kapag kaya mamatay. Nakabay ang anakal ba? Bilat ka ba? Minakintaw kukin ka. Ganyan. Naumuno na kapag kaya mamatay. Nakabay. Anak ko, makawanan ako ba? Konsensya kita, anak ko. Nakakaasit ya anak ka, Marino. Nagsakit ka, nagrigat nga aklunan. Taimbes nga iso kumanto ti mangitabon ka na dadakkel na. Saan tabaliktad matan? Ipatpatag na kaunay, Robert, anak ko. Kadagyaman kami. Hindi kinaimbang nga impapakay mo ka na kami. Robert, patpatkan kaunay, anak ko. Patpatkan ka matunay, anak ko. Pakawanan na ko ba? Nga pwede pa nangupoble ka kinikaitikal na ba? Pagkawanan lang, anak ko! Biyag, di tao. Sa dino tinangi kargamit ti uniform ko, Auntie Bering. Adda iti kabinet mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Na kayo man langan ti mang sapol, Auntie. Itay pa abir-biro kang awan mat. Inwara ko kumaano adda. Mabitla ang nga raw ta siya kung ti mga labarok. Ni Mami, remor ka din? Nasa parimwar, tada ka no meeting da. Ala, agawaan nyo nga ron ti mga alay ti uniform ko. Tapno sana ka maladaw iti klase. Kasapulak ti kwarta, mami. An-anom ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kiji pagadalan. Mano ti kasapulam, aya? 10,000, mami. Anya, an-anom ti kasta kadakkilagatad. Kat allowance ko kan pagbayad ko iji pagadalan. Nagado ti mabayadan iji school. Ay, ala, ipalagip mo inton bigat. Ang mga numalipatak manan. Agkapi kapay ading ko. Adto ti tinimplak akapem. Agyaman manang. Itay pa'y aming mingmingam tiladawan nyo kanagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti aldaw manang. Kaano laeng idiinampun ko datrina ken Anton. Ita, kolehiyo dan adwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbaket matanda tao. Kasta talaga, ading ko. Saan tay amalapdan ti panaglabas ti aldaw? At iti regalo ken ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak, mami.
Daytoy mo ti para kan ka, Anton. Agyaman ak, mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, mami. Awan anyaman na. Pagrebengak timang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview itay. Ngam naawat akadagos. Wow! Congrats nga rod na! At damat lang nga natalga na trabaho. Sika nga, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasa akiti mo na nga interview. At damanin sumaruno. Ngam, amo kadakkel ti tsansa maawatak. Nukas na nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anay bagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira o taklaang? Hindi mo sawin ti kasta. Ta saan ka abay-bayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi? Saan ako maanak kaadal? Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga ag-eskwela, tapno matulungam ida. Isu adakkel ti na itulong mo kanya. Kat adda aklaang met dito'y amang tulong kan ka. Isu ano adda ka sa pulam, ibagam laeng kanya. Agyaman na ading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y idi. Talagang awan planok ang makiasawa, manang. Isu nga rod anang ampun aklaengen. Kat ita, nakaadalun nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarupyak, manang. Isudan to metlaang ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka mo't gaya man karidad. Ay, makabanog, manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaengan. Daanton kan Trina, ayanda ka di. Ay, sanda pa'y mo't anagawid. Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, amang ano andamanan ti outing da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuamdan iti kasta panagbiag. Tunggal agsweldo da, gastusin da amin. Wen nga ro da. Dua atawanan ngagtrab-trabaho da. Ngam awam pa'y pakakitaan ti sweldo da. Unay nagijeng anak ko. Di dan samot ammo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramiden da. Manang Bering, makaturturog ka ka din. Saan pa'y mat, karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang harod dito iti rasa. Taday pagakan ka. Anya day ta ading ko. Manang, nabayagan a panawen asikat iti multulong kanyak. Isoan a panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanyak akabsat mo. Sa anak mo't ngagkidkid daw iti subalit. Wano bayad da kita ading ko. Agipatakderak iti balay mo, manang. Anya ay isaanan. Tapno at damat mako na abalay mo, ah. Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa, agpada tamat nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagiti agkasapulan dayta. Tapno mapadasam mo't ati maaddaan iti balay, manang. Amok dagiti sakripisyom tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak. Kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaed ko dito'y mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapul nga inaldaw ti panagtrabahom dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo ten ati agluto iti kananda. Kan mangilaba iti murangda. Wala, si kangarog ti makaam mo. Noan niya ti pangadeng mau para kanyak. Si Kati masurot, ading ko. Nangag ko ti saritaan da mami kan antibering itay agsapa manang Trina. Anya ti nagsaritaan da?
Pagipatakder ka no mat ni mami iti balay para kenkwana. Anya? Ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawidan takuma. Wan nga rod Uray ampun talaan. Dakdakkel lat ti karbangan tayo ti sanikwa ni mami. Ngamda niya kapsat na. Ay, wala. Makadlawa ka talagan. Tila mo't mait itad ni mami iti day kapsat nan. Kat day mat nga antibiring. Awatan na mat amin. Ay, amang ano dita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sanikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na. Agi patakder kayo mat gayam iti balay ni antibiring mami. Wen, tapno adda pag naudan na. Bakit matan ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpalbiag? Kat ag naud dito'y balay. Tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta, saanan nga trabaho ni antibiring mami? Saanan, anak ko? Kat mangala kayo nga rod iti baro ababaunan. Panagkunak, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitak niya antibiring iti silidyo iti kalman. Kat anya ita anak ko. Panagkunak, paginteresan na dagiti alahasyo, mami. Anya, ananun na kumadagiti alahas ko. Kat saan mat amahilig iti kakasta. Jakam mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsatyo. Amang ano di yung mapupuutan kat itaray na amin ang kinabaknang nyo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo No kinabaknang ti pagsasaritaan at daragiti agbaliw ti ugali na. Anya. Naksayan nga agpayso ti alahas ko. Tinasayaat. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimod ko. Awan ti pangibagbagak. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtatakaw. Nay, adda ka magayam dito silid mo. Itay paasap-sapulan ka, karidad. Wen, busy ak, tada kayat ko amaamuan manang. Kayat mo amaamuan nga? Wen, kayat ko aduktalon no asino ti pudno at traidor dito balay. Adda ka di masapol mo manang. Ay, kwa, saludsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay. Adda karne nateng kanda duma pa ay. Makaamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang arod, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man no nakasaritam ni Mami Anton. Un mo, imbagak apaginteresan ni antibiring dagiti alahas na. Apay nga rod nga imay ti engineer dito balay. Desidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan antibiring. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Diyak mo Tadayo tayan ko idag sarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni Mami. Ado day chay. Diyak la masigurado no mano. Inasitgam ko maida tapno nangag mo ti saritaan da. Amangan no makadlaw ni Mami no aramidag ti kasta. Ngam may salaang ti masigurado. Milyones ti budget ni Mami para iti day balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustom ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magustuak launay Nagpintas. Idiubing tayo pa'y lang arap-haap ko ti maadaan iti kastoy a balay. Diyak pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadagiti arap-haap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaed manang. Kumpletun tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman akmanan Ag-enjoy kan ag-relax ka matan manang. House blessing ti balay ni Auntie Biring ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakitak mo ito na itabalay? Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni Mami ti gamit na iti balay na. Ay, dakkelan at ti gastos ni Mami iti dayta.
Sana bale, tanong matay ni Antibering. Awanan ti daddu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na, pangipatawidan na? Ay, wanan niya. Ay, saggay satan ton. Ano kaskasanaw? Kukwak ti balay ni mami. Kukwam mo ti balay ni Antibiring. Wana. Bakit dan agpadpada? Di dan agbayag dito'y lubong. Awan ka di trabahom ita, Trina, anak ko. Awan, mami. Day off ko ita. Mala, sikapay nga rin ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo aya. Mapanak di taayan ni Antimbiring. Siguradong ikan namanan iti kwarta day ta akabsat na. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanya. Ah, ay kwa, awan mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga aldaw. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka mutan, manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. Sa anak unay amarigatan, tado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, iteks nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul ng trabaho ka. Dakkel tinaitulong mo kanya kiti. Panawon mo ten tapno subadak amin a sakripisyong kanya. Ay, naga sa taklauna ita si katinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Nag-asatak ta tinulungan na kiti. Dakkel ti utang ko ana imbagan akam ken ka, manang Biring. Di mo't ten sumbatan ni manang ti awag ko ken kuana. Mami, apay akas laburido kayo. Ay, di mo't ngamin sumbatan ni Antimbiring ti awag ko ken kuana. Okay laeng mo't idi na minsan anapanak iti ayan na. Amangan no busy laeng. Anya ko mati pa ka kumikuman na, katawan mo't trabaho na. Sa maysa, uray busy day chay, sungbatan na latamot ti awag ko ken kuana. Kat urayan yung ti text na. Ay kadwaan nakman tamapanta iti ayan na. Sa bali ti agparparik na kanya. Hello? Apay ngay mawag ka manang Trina. Hello, Anton. Natayin na ang tibiring. Anya? Apay, anyat napasamakin ko na. Tsaka mo Nasangputan mi mo't nakasalungay nga dito'y balay na. Ngam, atapon ni mami ana atake. Tasigod ka no gayam nga da sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruten, ati ka inagaw ta iti sanikwa ni mami. Ay, ala, di ta pala pagsalitaan day ta. Tamangan no mangag ni mami. O sige, bye. Bye, manang. Nasayahat mo eh. Awanan ti kabingay mi iti sanikwa ni mami. Sipod pimusay na antibiring. Kimusim kayon, mami. Jak impagarop ang mapasamak ti kastoy kan antiyo, anak ko. Saan tayo mat nga igam tibiyag tayo, mami? Italaang ang ma-enjoy na tibiyag na ananamay. Ngamkas jay matan tinapasamak. Kat awan maramidan tayo, no di talang ti pagpatinggaan tibiyag na. Mangan kayo, kiti. Tapno saan kayo amabisinan? Jakon marik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo uray basit laeng. Narigatan. Ang mga no day takit ti pakaalaan nyo iti sakit yo. Naimbag ko nam ata na tayo na ita abakag. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naibaga ka din ni mami no asino ti mang tawid iti dakkalabalay ngayon patakder na para ka ni Antibiring? Saan pa'y mo't? Angam, ibagam kitdikan kwa na ata si kanti mang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabutengak nga agnaid ijay. Apay, kabuteng mo ti alalya? Ay, no siyak, awan kabuteng ka oh. Sayang da di abalay, sa pinagdakkel. Anyan, jak ninamnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga imbasidag kadakwada.
Bayat ti panagsarita da. Naragsak da gayam iti ipupusayan ti kapsat ko. Talaga sa bali ti ugali da kita. No idi kat nagululi makak. Uray tinakaw da ti alahas ko. Ita, saanan? Kamali ti tao at tinulungak. Kamali ti tao at pinagtalkak. Adamadlaw ko ni Mami, Manang Trina. Anya day tamadlaw mo. Adumot tantikan kanan na. Kat bayam ano kas ti kayat na. Saan lang nga rita? Sa bali ti panangkit-kita na kadata. Kasano sa bali? Diyak man mo. Hanggang basta, sana ka komportable. Apay si ka, awan madlaw mo kinkwa na. Kwa. Di nakunay kasarsaritan no maipapan iti kwarta. Ngam, normal lang siguro day jay. Amangan no saan pa'y anak ka move on iti ipapusayan ti kabsat na. Agyamanak ta nakaumay ka, lovely. Pagsaritaan ta ti may papan iti idun arko akwarta iti may nga orphanage dito'y lugar tayo. Agraman ti daduma asan ko. Sigurado ka kaditi day ta desisyon mo, madam? Wan, awan mo ti daduma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Numatayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampon mo, madam. Diyak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam? Adda na duktalak may papan kadakwada. Kadya kayat amapasamak ti plano da. No kasta. Isaganak nga ruden dagiti papeles a kasapulan, madam. Wan, tulungan nakmutla ang agsapul iti pangidunara kadagiti nabatbati asan ni kwakan kwarta. May mayaten no idunar ko, ngam ti ited ko kadagiti rupat kwarta. Dagiti ko madiserving at tao ti pilyam. Diyak kayat nga agkamali akmanan iti matulungan. Dagitoyan ti papeles anasken apirma ang madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Ti daduma ket foundation. Agyaman naklaunay iti panangasikasom, lovely. Awan anyaman na, madam. Bayam, mangtedak to iti gungkunam. Saanan, madam? Pakaragsakak ti tumulong. Ikan kay ti gungkunam. Taamok anataktak ka. Buto yan dagita papeles tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni Mami. Apay ka di, anyat na pasamak. Idunar na ti kwarta kan daduma sa ni Kuana. Adda papele sa pinirmaan na itay awan ka. Anya? Amang ano pati to'y balay apag nanaadan takat idunar na. Ay, day tati jak mo. Ti mo na siguro. Jak nang pinagsaritaan day tagnagan iti lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Adda ka numat papel sa pinirmaan nyo, Mami. Di kay makapaglibak na nakitak day jay, Mami. What? Pinirmaak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idunar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, ket nakasaganan sakbay apo musayak. Anya? Anya? Kasano kami mutan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagita asanikwa. Saan kayo a deserving a matulungan? Amo kon tipudno nga ugali yo. Amok ang naragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko. Tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Ah? Naklaat kayo? Tati amoyo? Jak amo dagita plano yo? No kasta, awan may patawid yo kada kami? Oray 5 aduling. Awan ti maalayo. Napirmaak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta tapno agbaligi kayo itibig. Di kay agbalin nga abusado. Kunakno da kayo ti mangituloy iti narugyak. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbiddotak gayam. Iso apasensya kayon. Naupayak anaming pinsan kada kayo.
Anya? Mami, pakawanan da kami kuma. Wan, mami. Pakawanan da kami. Nung nakulaapan ti panunot mi. Ngam, pagbabawyan mi na diyang imbagbagami. Mapakawan kayo. Apay kit dinasaan. Ngamla dingitak. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bale. Tanakaadal kayon. Kat addan na pintas at trabaho yo. Umdas mat siguron dayta ana itulong ko kada kayo. Biyag. Ti tao. Masigugak rin. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti daytang imbaga memen eh. At danton anak ta. Ray, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man, naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema day ta. Ikasara ka matkat emen eh. Ay-ayateng ka. Di ka mabali na baybayan. Umuawag ti boss ko. Mabitla nga. Sumbatak tawag ko. Amang ano napatagti bagana. May destino kiti sa balya lugar, mama. Anya? Nagpamiting ti boss ko iti kalman, mama. Kat dayta ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa balya busgan na. No di siyak lang. Kat adakan ka day taa, iho. No anya ti amo mapagsaya atam. Aramidam. Mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Kat anya pa'y lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanikadwa bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumay tayo kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakis na abalayan. Tinapatag, agkasantang idain. Wan madkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. Excuse me. May ruwamag tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagi kadagitipata ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw maggaya man. May pangalan. Adaw mahawag. Temangan. Ne, baro ano mero? Sino mo tada ito eh? Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Ti landlady di ti pagababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Ta nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawit ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako na yan. Oo, nailakid din. Naimbaglakid dito tilandledik nakakita. Kasanon, nadanakastrak iti pagababangak. Oh, naimbaglakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigatan nga aginaw. Iso ang naglailuak ba si titi pa nagisuro kiti online.
Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalon at kayo ita anak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ado ti pakakumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Ngayon malabay ta kita hag no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga agliv kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga ron. Dapay aramid, ha? Bye. Bye! Apay nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pailaang, Ray. Iti anya arason. Ada problema, mama. Ah, problema. Anya dayta, iho. Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan ta ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayo ti kasarmi kin ni Beryl. Sana siyak ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngam no apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnama ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam, adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput mo't laang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, at damot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan ko, na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat iti nasaya at saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumiko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsansangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga numakapadakis iti sikug mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, diyak amo no kaano ang makalipatak. Diyak pulos ni namnam mga isukat ni Ray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ken kuana no talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din arak.
Saan mo arubang asangitan tikas di a klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyan ka mo daramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipatak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo, anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo, Diyos. Di nakabaybayan, anak ko. Agyaman na kiti ka, dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayon kanya. Iso adidak ko mapampanawan. Nakapasangay kan, anak ko. Ay, na. Wan tatang, di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Ala, bay amo dire. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas day di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Alala, di ka nagsangit, anak ko. Hindi pata mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kit din. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang pananutam, Ray. Maturog tan, rabiin. Ay, agbakasyon tayo kumahi probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy akit iti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di nga video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawi dani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kadi mo mat kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun na ka din may sakripisyo, ti oray may sa wano duwang aldaw. Saan nga ro mabalin, Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. Adape aramidag, Mama. Baliwan tayo tumanin tagsarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan apulos ti patagkukan ko na. Apayakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay este, nana, kunak kuman. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nakawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan.
Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Ti panangi pa share mo iti apukok dito'y balay. Kailiw kayong matngaminan, mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apukok kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na, tapinatgam tikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagbaglon to'y apo ko kaya. Ay, na! Nakaaya-ayat! Emily, iha. Ada ko makidawagan ka, balasang ko. Anya day ta, mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga gratdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas, alapad day ta kanyak? Sigala ang tinakarik na kitikas to'y, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klulanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit nam anapod no ni Daniel keng ka. Kan, no ay ayatam mag. Ape kay day na parigatam ti bagay. tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manan. Anak, saan kagpapada dagiti lalaki? Dakilan tabo ko. Aklulom kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pag. Kay patsig nga agbalin kanto anaragsak iti sidong na. Tatang, Laki din, tatatatang ka pa ilang. Aklulom mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ray nga anak ko. Ah, ta, Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maaghasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan di naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nakunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. nala. Awatin kayong ti aming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kubo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagin ka. Napatagmatin ka niya.
Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken kaya Emily. Sige, tama pa na ko na. Amangan no maladawa kiti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka din, ipasyar mo ti apukok dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apukok. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malang ipasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laan. Agyaman na agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apukok ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman akunay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikumda. Iso asaan da makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apukok dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yu, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwan yu anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya asawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rodan. Umay kaming tumanan numaminsan. Sige, Emily. Katagyaman akmanana. Oh, ape akas na ti Charyo. Ape akas la maditiik nayo. Wano maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Saanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ro din ha. Mapan kamin. Oh, alaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlaangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apa akas la saan ka baka ignarak ka? Pampanunutak ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadag iti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kawan ikuyog mo tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamag ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily daytoy Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pa yaratry ni mama? Natayan. Atapon da cardiac arrest team patay na. Sana punulay ta!
Mama! Pagawalan na ko, ma. Ato tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Mama! Ipatpatig ko na, mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga iba ka. Kanayon nga minasigaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Nagyamanakin ka, Emily. Inalaksil naramit ko kan ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Anak tayo akong taway. Gagkit daw iti pambakawan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon tinapalabas. Siya kapagilan na lamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasama kiti inag. Natay, asya kaman na nakatin na sa kupayapin mo sa Mama. Ipatpatag ko na Mama. Pagawalan na ko, Mama. Biyag ti tao. Kwarta man lakay. Pangusaramanan iti kwartaya. Kat nakapalingki talang arude. Nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi dya kabinit mo. Napumpun no dya kabinit mo iti bado. Na umaak dagi jaya na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kon no isumanen ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko. Ken pagpa-facial matan a. Anya? Nagadumot ang paggastusa mo, bakit? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. At da honor di anak ta. Masapul mat abong gati itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikan na ko na iti kwarta. No di nakikan, inakumutang iti karuba. Si kamot lati utang ko, abel. Kita man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi ka sa talangan bakit? Anya mo deta bestida ngay? Backless may? Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Ta naglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan ta lukmag mo. Sukatam day ta? Anya ka matan. Sayang day to'y no jak mausar. Sapay nagnina. Ay, abo. Imbes adya anak tate agpostura. Saan? Ta si kamot ti makakaadang agpapintas. Si kaya ta da honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kahit nakasukatan dyan anak ta? Diyak amo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan tararamidan na. Sika ngay. Apay, di ka umay. Saan ay? Da kayon, tayo nakagtrabaho. Sayang dal daw ko. Sino ngay tagpicture no di ka umay? Agpapicture kanto niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kami. Nagsapa pa ilang mo May mayat tinasapa ngam ti maladaw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpat ije pagadalan. At nakamat dito'y pagadalan, Rosie.
Apay, adamot aya honor jay anak mo. Ay, awan, ame. Umayak lagbuya, ah. Ay, imposible mat ngamin nga agonor jay anak mo. Kat nagmudol ti utak na. Ah, Ay, si kanto man nga rod tag picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. ay mabalin lata, ame. Sa nabali, ta ilibre kanto iti halo-halo. Saanan, ame? Basta nga ilibre kanto, tapno awan to ti ising singir mo. Inton sumaron no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, ha, Rhea? Nanang, Ipasnek mo nga min tagrepaso. Awan rumrumor dito'y bala ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. bakasyon mi, nanang. Pagripaswan ng pailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya? Ulita Rhea, dito'y kalaang unag tibalay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba bulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudol ti utak da. Jayla agpapaanawa ter aramidan da. Agrelax ako, mamot, nanang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di karumwar. Basta, awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab, dito ruwar ti balayo, ame. Midmida sa amay dagitaw. Wan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa, dito ruwar ti nangisab, itam ka dagito yung ngay. Mabasaan og daw. Isar ko, ano agtuto tatang? Apay, masapol nga, iruwar mo dagito. Aya, Una, tapno makita ti tao analaing ti anak ko. Nga emalakan niya. malakanyak. Ay, di ka manamig. Kaya no puro asa, tigrado may dagi eskwela ka. Ni abila nga asawam ti malaan jalakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Ta di pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di taigam mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinaapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang asaan mo at tinakaw day ka. Ta ipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Saan na? Tuladom nga min di anak ko. At dalaang iti unag tibalay nga agreprepaso. Iso analaing iya pagadalanda. Iso anakul na tautak mo, tabulakbol ka. O, kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan. Ni Rhea ngay nana. Ay di mo disturbon anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Di da kay ngamin isursuro dagiti datakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaron di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanen medal nan. Naimbang nga ron, ta nagtalay na idmat piman, ti kadat medal na akanayon. Ay kat syempre isursurok gayam anaimbag. Ha? Ay uwan, amom. Pasang awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa am ngay. Kasano? Nagmudol ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San anong saya ati kas nga ibagbagang? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaeng, tanalaing ni Rhea nga anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti karuba, nagngungudol ti ulo da. Ay, apo, di mo rubang apagtangsit ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Unangam san amasapol nga uyawan, dagiti daddo mga ubing bakit? Naglalastog dan tumot. Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalya na. Iso kwartang man. Apay manan ti kwarta? Gumatangak iti baro abadok. Usarak inton graduation ti anak ta. Anyat lanom inton makagraduar ka iti high school, anak ko.
Sa dino ti kayat mo apang ituluyan iti panagadal mo. Jak sa pa eskwela, nanang. Anya, ag-eskwela ka kitdi. Amang ano jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo, nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ta agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bula. At adumot ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo, nanang. No, agpapaanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang, Panunutom ti masakbayam. Isong agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. sige nga rod ah. Da kayo ti makamo, nanang. Nabayag mo at ajak nakit-kita di anak mo dito'y lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela iti syudad, ami. Makipagnana di balay ti kasinsin ko. Imbag no saan ang masayang ti pag-tuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagaan mi matkit di Makamu ano sana dumngag iti pamagbaga. Para matlakan ko na ti bagbagami. Para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, ngam di yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utak na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado ang mabagsak to laang dayjay. Ay, kat padasan na lata. Diyan ngamin barkada na timang disdisturbo kan kwa na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kamblawan da ka, anak ko. Nakalpas kamot laangan iti panagadan mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapoy ti sakripisyo yon ang paadal kanyak, tatang. Pagripangan mi dahil sa kasdadakkel mo, anak ko. Lalaingam to ti ag-board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into naddan trabaho, pilyom to ti pakiasawaam. Tay tupadam a professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin, uray di kan makiasawa. Tapno saan ka ang maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmam ta anak mo, ami. At day ta kamanan ako na. Kat ibagbagak laeng mo't. Adayo pa ang mapasamak dayta, nanang. Ubingak pa'y. Ado pa'y ti kayat ko aton uyan. Awan pa'y ti panunot ko ti makiasawa. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Ay na, agyaman naktasaan na kami apinaay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan. Amo kami dirigat yung kinitatang, nanang. Iso nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay, anak ko. Anya nga'y, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak talakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y la trabaho na ita. Kahit makasapul tumat ah. Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mat anak kagradwar. Katawan mat amuna. Iso nga imposible ang makastrak iti trabaho day chay. Ay na, saan man mat akas to ti bagbagam bakit? Amom ay at ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutem to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagamat. Agpay sumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagradwar ngagpayso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol itinatalgad at trabaho na. Kumusta nga'y dagiti inaplaya matrabaho, anak ko? Awan mat din tumawag ka dakwada, nanang. Kunada nga awagan da. Ngam awan mat. Nala, urayam latan anak ko. Sana mabali na may istambayak, nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo ni tatang itikwarta na. Ah, lukas na. Nagsweldo ka, anak ko. Uwe, nanang. Ay na. Kasta, ati anak.
Pakaidayawan mi talaga tinaadaan iti anak akas kan ka anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makias-asawa. Awan pa'y nobyok, nanang. Iso nga dayo pa'y mapasamak dayta. Nasayat nga rod no kasta. Saan kami pa'y nakasagana ang maisina kan ka anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamaki as-asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan, insan? Pag negosyo ko, ma. Pangurag iti awag dagiti na playa ka trabaho. Diyak mo't lang amin makastrike iti trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay ko mata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko, ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo, anak ko. Paglitsyo na, nanang. Anya, paglitsunan. Ni, amom ayat aglitsyon. Uwan na lang. Inadal ko ito online. Anya? Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click na lang. Sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan ka iti dayta. Agtinulong ta anak ko. Agyamanak na lang. Awanan, talagang awanan namnama makatrabaho ti anak ni Rosie. Apay manan aya. Anya manan aya. Anya manan ti pakibiyanga mo nami. Kano aglako-lako kanunday jay nga alden iti kumkumporme. Gatbay aman o kas natigayat na. Nagagitkid ti dadya barua. Nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan Tasaan mo't nga rod ang maawat iti trabaho. Ay, kaasimat piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasiguradoon di anak ta. Dakkel pa'y akumpanya diyan na. Kunak tuma nga main, amasayang laeng ti kwarta da Rose. Tasaan ang makatrabaho di anak na. Bakay, di ka mang tagibasay iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo amaw ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ammom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanao. Ay na insan, kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti supsuplayam iti lechon. Wan nga ron, insan. Katagyaman ako na ka, ha? Taga po itimpautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo ak. Kat dimakkel. Ay na, awan anyaman na. Si kakit di man. Nagdakkel pa yung tibalayo. Kan nagpintas dagiti lugan mo insan. Sana all. Di ka man, insan. Napakbak ng gamot lang yung siyak, ah. Ay na, saan mo't insan? Kita man lang agpay sa tibiyag anya. Asino nga iti mangipagarup nga agbalin akas to itibiyag mo ita? Nagprogreson tibiyag mo insan. Bendisyon manipod iti apo dagita, insan. Iso nga agyaman ak unay iti Diyos. Oh, anot kita ang litatawa ami. Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga baknangan da dya tao. Oh, kat anyat makunam itangay. Malakip mo dagitim bagbagam ide maipapanking kwa na. Ay, Inuyo-uyaw mo, bakit? Imbagbagam anang udel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat kang kwa na ang trabaho. Ngamita, nagprogresong ti piyag na. Gapumot la iti bukod na diskarte. at dagayang bumaknang nga oray saan na anayaplay ti inadal na iti kolegyo. Ay kat adda, ado, napimpintas pa'y kat tibiyagnan, ngamdya anak ta. Ay, huwan nga ron. Apay ngay akas jay. Addan samat pilpilyan ni gas at apapintasan tibiyag na. Apay ngay. Raya anak, apay no padasan mo ti ag negosyo. Ha? Anya ko maanegosyo ngay, nanang. Diyak kala, anti kakasta.
Saan ko alin niya? Tuladom ni Alden. Nalalaing kamot ngam iso. Patsyak ang maartapam to. Nagpintas ti biyagnan. Kat saan mo't analaing. Jak nga rod ka imaan ti agnegosyo, nanang. Nagbak nang aminin da jeng Alden. Nagpintasan dia balay da. Ken sasagaysadan itilugan kadagiti dadakkel na. Tanaga dun ti branch ti negosyo na. Kan adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso an nalakala makagatang itilugan na. Wen nga rod. Bigla matan abimak nang ni Alden. Ay, nasaya at matay may kayo ami. Kunaklano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rosie. Apay ka di. Adda kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ami. Kaya't nakano tagibi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglaplapo sana nun ti anak mo, Rosie. Saan mo't kapsat? Saan akas iti anak may? Naisaltaklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, ngam basit lang. Kunak nga negosyo mo't, ngam di na mo't kayat. Saan na kano akaimaan? Ay, kat mayatlat ta ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagbasit mo't ti sweldo na. May mayatan ti basit, basta adda, ngam tay pulos nga awan. Wan matkit di ngam ay na. Makapaapal kayo at talaga, Rosie. Oh, at itinayon ti ayuda yo, nanami. Ay na, agyaman na, Alden Barok. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ti binisyon na mawawat ko, nana. Manipot kiniapo. Ay na, pakawanin na kumabarok. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita, da kayo ti tumultulong kada kami akalukarad nyo. Lipatan yung tinapalabas, nana. Kano ka sa pula niyo titulong? Di kay kumagbain o masidag kada kami, ha? Ay na, agyaman akbarok. Nakasingsingpot kayo a pamilya.